Mugusi Chinchira Chito Chigapuru. Mwanjo morigeria mbia mwana soko choregeta seni kiago gian soko TV hasobot ko boiga bwagatano na gatatu moti nyuga 12 makoiga bwechiri bubere 25 chinsa ni sato kurwa sobo gatagati bumwe Nairobi aiga sense ya Kenya na gukwande ndonsi asore na gukwarigania ryo tokomanye aya nekiwe aseri tukeriga na yabariki baito bamangana basangiriri kurwa sema mbiyare ngentamba soko murekera amange kurwa sorongorwa gusi county ya Kisii county Nyamira nechi county Chonsi 25 na ibere nchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagaria bakombo atesya kurwa studio ya kabere togosabiro karanso ikobe na into kurbono goika umwerio na boigo nyora abokubwatia hemesa ya mayakuru ensoko chinsa isato chinga kechiga wetera semitandao ito yekerero ya Facebook na YouTube na Ensoko TV aboiga semitandao yane buna Clinton Ndigi hemesa ya mayakuru ensoko chinsa isato achakira bono. Karibu sana na ndo mwanchu murigeria wana butuko bwara tugochaka no report ro kubwatia magega yechibicha gotomwa semitandao echichikorokia habasae bakotagora chinyomba ibere chikagero koba chikanisa ekyo anene mono kiaorogetie koba esegi yendemera sense meyo ora nigo habatendrebe kanisa yo baesokire heryo kwera buna endemere yo buna nigo banyatiko bakoyegora habwase bono basabira serikali gosogati eryo kugayana hamangana yo ase obwango muri kito weekly forenge nigo bono atarira enseme yo egotoka sense moya nyagiki sub county ya Samete ensemo ebungi abo basi county ya Kisii akwariga no roboti ro kubwatia senchiro bwime nigo ya chakirete ase mitandao rocha no na matoba ali obekirega igotiro atentre minto goito atabwatira itende yonti gaki ono roche aracha ko torwanere kwagacha na into tochake kwagacha 20 kwagacha feito abo asomusayo yiga arakanete kwa kigatuli na bande gukura orakege no monto siri bugima bwaye omumuro yiga nigo akwegukana kagoteba amangana ya chinyomba ibere egati yabo ekanisa yaro isirie na mabati ne chibito yibone yamanyakanire buna nyageki PAG egotoka ase ward ya Wasichache sub county ya Sameta igochi atagoretwe ase ogosaganwa ne mioro Mungino yiga nigo abwata abana batano na nigo akwerera buna enka yaye nigo ekunererigwa obolimo bwabo ne kanisa yo ya PAG mugakona akorukwa Robert ogega ogetoto bombwata abana batano bwata abaisike babere amura batatu bono ogaiga sentere ni gere bwone gaiga egekare abantu bakte bakombo yumugakone asayega bakabeka ekanisa muna makondisi basabe irororo makondisi agacha kaera abantu bagacha bakaera kuruororo kuri kanisa yi bakagenda ondo narororo okorokunga robati umuma yananga agacha kata gotengo buri mubono ubwaye ekwera bona abantu ababe kanisa bachi anda nasiyese ko babeka unadiga ngo kore egasi yo kusubiri abantu ne chianga gwete nyore besa nakonyera abantu bandi bona yegoro chugo chacha ko munje ko mugondo asibo mugondo ino yoyi mugondo goro yona amuna mugakona chitaka sarika bakamwa sina bali ogosine chinya sore ona sarigete umutai kunyara komanye geta okora Chinkwana chomongino yogana abana baye na chichiagera twabaligia apatanirwe kanisa ya PAG uriko ligyo bwene igoro yendemere yo na ndencheraki banyatiko bako yenyora
Ngonde station pastor ya PAG Nyagiki Church Assembly. Aberere gase myaka 2. Mangana nara abayobore mu twategerere goja. Kero bayekirete muisonde igitari kinyara misi ko bachite bagatagure kanisa. Kuika Jumapili tinabwata sengo sazimera. Ongoro kwa Robert Omuma Nyananga. Ni wonde mudikon wose samasi we kanisa. Kanisa ya jita mwaka 99 na tukagura saa mwaka 2000. Tuwabelire igangi miaka 25. Kuchikuligele bono miaka 26. Bono omo kungoyo tamete kurweso mugakoyo manyeno boli mobo mukungoyo lengo manna kagenda agaja sokorwa ao nero jite muisonde agaja kutagule kanisa nga nkwaye asara ya beire ntwe tutagete bono kumanyanga inki gekogera rende omukunguo yere kanyomire nande kama etengu mugako eno ara otabiri mubara kale nki akobero mubara kanu mugaka nyenoro so nabo tukumetinga kinyumba yo manene ko nyara gufamiwa nande nyumba nero tugusaba Nyasaye iria nyare gotokonya onye twaretira matobori giga mange sana ritunyare ko batukwagache nyumba ya Nyasaye lakini abantu abo no banja tugutete kuchipara bagateba ngebine bintu busa omone bwendemereye gani gakoro kumo gaka Robert Ogega oyoro monyene bobole mobwo naende omusacha bwomongino yega nero netyo bole mobwo gagochase kanisa na niga kwerera buno mongino yo nigo amotemeto mwaka bweri bwa ya moti 1993 maega yaye ko butwemeremo chinsha una chira oyo monyene chinsha engwaneti chi kanisa engwaneti mbabwa teni yana onza yo wazite angwa banyana wono so yalwerete Mombasa salenge getenia aseka kugeteni tamajeti mamincha yechinkwana chomongina buno mugako yega nigarwarete kebongo mugako yo nigo akana chinkwana echo na goteberenga nigare buyam nje ndojenga nyalenga tia miaka oseta to kosene timajeti ande moyo oye ndindwate kana bingu chingoli nje oyo gonya kukwana igororia ya akini biyande gotambe asemegano yechindemero abantu baireri bagali kugayana amangane yechindemero asebenyero ao n'abachifu bechinseme echo twanyara gokwana no mu chief wensemeyo uyo nyara kabaka gateba buna eretamanye tikende gyonsi igoro yo gotagurwa gwe kanisa yo nonyo gayanete amangana yendemereyo Tima eti wese kanisa ya pomole igone rusande. Nikapeana barua ya kanisa ya pomolewe. Umeona hiyo barua? Mwenye alipomoa kanisa, alipomolewa kanisa anachua nani alipomoa. Bono nigo kungusana na kore egatie kanisa yo. Iyo yasabira serikali gwesoya elio banyoro bwene bwabo bagandere nemerobelo yoko yagache kanisa yo. Nenke yo nige goteba buna nigigane tendemere yo elinde abana banyora asaba komenya. so ige tokoboringa serikali nyare gotokonye nyumba ya Nyasaye nyare gusikwa asenginja serikali amone nyumba ya Nyasaye negentekemo serikali gotokonye nande turwanirire ekanisa nyoro bwene bwaye asenginjo buli mubonja agurite nande gakana chibe chionsipi kurumwake 2000 gwikera boniga kanisa tebwa dideni yo manye no buli mumuna korengana akwanire Sasa kumwa kuse 200 bakamwa 500 bamatenga bana to buli ono bamuriro buli mubweri kali mona kwaka gwoka mona murochi kali mona kwaka katika saiga ine ningo kwegena asaba igabonsi nigetigarita asa serikali gwesoya elio bwene umanyakane no boronge gokorekana ngoripoteri Nsoko TV kuruwaga igasense Nyagiki ensemo yabunge ya Babasi e county ya Kisii ireteriane Wycliffe Toska bose mwancho murigari ya soroboti ronde ya mate ya mokuru ase kenyoro kya Nyansancha ekigotoka hase ensemo yebunge ya Nyaribari chache e county ya Kisii nigobono yasabire serikali kobanekeria konyora obwende bwabo maiga y'umwana obo munyaruka bwe myaka 13 uyu nyara tukobaga kuengerwa n'abantu batamanyiri na goitwa goika gusira obugima bwaye nabuna humurikito Deborah Kirubo agotumunya sorobotiro kubwatia tatuma bo munyaruko yo hasireta Nelson Atisa nigobono aereire buna umwana oye nigatogeta somugondo bwe bituma chinsa isato chabotuko chitarikinye mutinyo 12 mwaka yega maiga yaye kubora hase chinchira chobo tutukano chingaki bare korisia na musubati omwabo kuchakira chinsa kianda chiri tukerio. Tuko na machozi, tuko na huzuni kwa sababu hiki kitendo sisi hatujawahi kikiona hapa kwetu.
Omwana Purity Atisia bw'emyaka 13 okurwa sekenyoro kya Nyanza kya Nyalibali chache nigati bongetwe n'abantu batamanyiri nabo igokongentwa. This is a very sad moment that we've lost our dear sister, and this is the first ugly incident that has happened in this particular location. Korengana n'abayibuli nigo batebire buna omwana Purity nigo balenge korisia kyombe na mwisiko mwabo akabaga kuigwerango kinza kyenda kyamarago bakitalikinye cyomotsenyo 12 akagenda koligia mache yokonywa kolende tachi yakoirana. Hiyo siku yenye alienda walienda na sister yake kwenda huko. Sasa walikuwa wanalisha ng'ombe tu huko barabarani tu. Sasa kutoka hapo sasa akaambia sister yake wacha niteremke hivi niende ukunywa maji alafu nirudi. Sasa vile sister yake alimwambia amngojea tu wamalize kulisha ng'ombe ndio warudi nyumbani wote. Sasa akamwambia wacha niende nikunywe ndio nirudi haraka alafu tuanze kulisha tu ng'ombe. Sasa kutoka hapo hakufika nyumbani kwa hapa kukunywa maji. Nelson Atisia oyore tato mwa Purity Atisia nigo bachagete komoligyo mwana yo bagachia komonyora chinsa 3.5 cyabotko gakweta somogondo bw'ekibando. Mtoto wangu ndiye alikuja akafanyia kitendo na sasa amekufa yuko sasa. Tangu saa hiyo huyu mtoto sasa ilikuwa kitu kama saa 9 hivi. Saa 10 huyu mtoto alipotea kutoka hapo. Sasa tukamkuta tu jioni hivi alikuwa ameaga tayari amekufa. Bono niho basabira abanyanyimbo kubakonya asogo korobotki iliyo kumanya abantu abo bakorete gakorekyo na kubabeka byara. Ni kuhimiza ya kwamba yule yoyote yako na habari kuhusu kisa na ya jambo kama hili aweze kutuelezea. Ikiwa ataogopa kidogo atakuja kwa ofisi ama hasa tutamuelekeza mahali kwa yale mashirika ambayo yanastahili ili kufanya uchunguzi zaidi. Naambia sasa serikali mfuatilie hiyo tujue ni huyu mtoto wangu alikufa namna gani. Na wewe mama mwenye unalea mtoto ambaye ni muuaji, uwe tayari uweze kututolea huyo muuaji ili ikue ni kitendo cha kwanza tena kikue cha mwisho. In Jesus name. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Nemano murikito Deborah Kirubo na roboti ro asenchira yubo ikirano mwanju murigaria tokosuka bosia so roboti rondero kubwatia nikobona mujumbe wense moyo bunge Nyalibali chache Mheshimiwa Zaire Janda litukoria rero arigania egikaro nabamenyi kuru ase wodi yabo baracho gotoka ime ye bunge yo eriko kwandire mirobero ya magendro ayo abereka goikirania kuru aso abisi ka okwana meyo mugani oyomo Janda nikobono aene kirebuna nikoboruku okurumi bwarenga ase abisi ye bunge yaye chingaki aso etaroro nikobono aene kyabuno muraibwense na chegokora etari abeno mutinyo mutangani mwako gocha eriko chigoikirania na kogigeka emirobero ya magendro ime ye bunge yo nabuno murikito Pethuel Machini agotumanya soroboti ro kubwatia niko chinga kechecho mujumbe bwense mu bunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zosoro aruro kubolia gocha 7 meyorongorwa gusi kogandra kubwata sia serikali here abisi eryogoikiraniwa kwa magendro gochikonekiwa asensemeyo buna chinse mochinde. Litskoria rero nigo mubunge bwebunge Nyalibali chacho Mosque Zaire Janda ariganige karo na amenyikorwa se wodi ya barachi mebunge yo asugo kwandire merobere ya magendro ayo abereka gwikirania ime bunge yo kesa so habisi. Mimi niko na furaha sana kuja siku ya leo. Haswa leo nimefika hapa kwa sababu nilikuwa nataka nikae chini na watu wangu wa Bobaracho tuweze kusema. Okwane meyo muganyo yomo ime bunge yo Nyalibali chache nigo Mosque Zaire Janda ayenekire mnobo kurme bwarenga service ya bunge yo chinga kya sweta abisi. Asikire borai bwarengaro nigo bwatumigete chibesa chama na nchi bobe ogorende magendero tayo banyako bagwikirania. Kutoka nimeingia hapa bunge kwa hiyo ofisi ya bunge nimejaribu kunyorosha barabara. Wakati niliingia nilipata mambo imeharibika. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambayo ilikuwa hapo. Wewe unaweza kuimagine ati wanaweka project. Unasikia Kiongoro Police Post imewekewa milioni 15 18. Lakini pesa ilitolewa yote, hakuna project.
Keumbu Police Station, the same thing. Kila mahali huko KMTC milioni karibu 20 na ngapi, na hakuna kitu yote kufanyika. Hata basi ilinunuliwa na pesa ya Nyaribari Church. Na hiyo kesi tunaendelea kufuata na watu wa DCI. Basi ilinunuliwa kwa shule na pesa ya Nyaribari Church, lakini hiyo basi haionekani. Chinga kichicho nigo janda abainekire bamenye abuniriga hagendetse korose chipara echo chinyinge cyabo kitaringe gwete kasa matukamagika asate bina nigo marayibwenso Muskwiri Amruto araje gokorecharo yae umutinyu mutangani umwako gocha ile kuige kamera bere ya magendero ahime bungeyo. Juzi nilienda kuongea na Rais William Ruto. Nikaongea na yeye nikamwambia, Mheshimiwa Rais, wewe ulikuja Kisii tukakubaliana na wewe, ukaniombea kura, wananchi wakakubali kunipatia kura. Sasa imefika wakati lazima tuseme yale ambayo tunataka kusema, ambaye ni ya maendeleo. Rais alipiga simu kwa waziri na wa barabara, nikaitwa mkutano, tukakaa chini. Na nataka niwatangazie, na mimi leo maneno nasema si mambo ya siasa, ni yale mambo ambaye yako wazi. Tumeelewana? Mengine ya lami ambaye serikali imepeana kandarasi ya shilingi bilioni 2.6 bilioni. Nilisema tuanzie huko Birongo. Tumeelewana? Kuelekea mpaka Chirichiro, kuelekea mpaka Riamukobe, mpaka Irondi, iende mpaka Nyaturago. Hiyo barabara pia iko kwa budget. Huyo contractor ataanza pande hii na pande hii. Lakini nilisema mahali rais wetu Mheshimiwa William Ruto atakuja kuzindua hapa Kegati, mahali barabara sasa itaanziwa na Rais William Ruto. Tumeongea na yeye, tumekubaliana rais atakuwa hapa, nikiwatangazia mwisho wa mwezi wa Januari, wiki ya kwanza ya Februari, rais atakuwa hapa kwa wiki moja kwa kupanga miradi ambazo tumekubaliana za Nyaribari Chache na za kaunti za Kisii. Boigo egati yabari bande banyako bawikirana somego yo ngamono mochumbe bwebunge ya South Magrango Moske Silvana Susoro na boigo Alpha Miruka kurase bunge ya Machoge Chache abaso bwamo baborera bananchi meyoro gongorwa gusi kugendera kuboti serikali rabisi edego ikiranirwa emerobero ya magendero abunebesa kubinde abana siasa ni interest no nyembono yambatende chikura chiobo president echikwamugwa ekare atigere mitigi tatu tumagwa kachukula nari alliance yekoba uyocharuka uyocha muina abana bamito karakari rosi ekiro kuranyora bono iga mtu na kitoko kwa tromo kwano naenda heto kagana aiga astoro into tusimekire ya tusimekiri ina kuita pa inke waenda ndo kukurangiria bagujira ligendari lakini ngokwamwa naye sasa let me ask you kama hapa Kisii Ruto amefanya mambo mingi sana. Tuko na cancer center inaendelea. Moja imeanza, zingine zinakuja. Kuna mabarabara zinaendelea. Katuona babolie emogotika kwa zaidi na ndimutiko chandeka kusipata. Reporteria en Soko TV kuraiga omochobo songo e county ya Kisii Chempethuel Machin. Bemano muri kitopethuel Machini na roboti urwa senchiro bwikana kurwa se chinse mecho togos kabasyo mwanchu muri garia ekiombe okora obotatigia Polytrack Africa nigo bono kia bwato kiro roboti irwa bene horuro kumurikiro bokoreri bwa governor amona baseneta so mwako igabwe chiri bubere 25 ekiombe kyo nigo bono gia sangeretie birengererio kurwa 7 na inchi chiri bwa 13 emia yamo 44 asebare kumurikira magendra se chitaoni sector yobochenu obwagachiwe chipara sector chisemi amone meroberio yogo sangeria ebango buna gutumanyo muri kito Julia obuba Ekiombe kigokoro botatigia Polytrack Africa nigo kia bwatikiro roboti rwa bene uroko merekero bokoreri bwa bagavana amo na baseneta asomwa ko gwechiri bubere 25 and it looked at on source revenue growth, also audit compliance, procurement, integrity, and also addressing the pending bills. The third pillar was looking on governance and leadership. It weighted 25%, particularly public participation. Was it something that was employed by the county governments? Staff welfare of the staff within the county governments, and also
the political stability. How are they addressing this? Because as I've alluded to, Omugavana Simba Arati na Fernandez Barazo omugavana Kakamega nigo babata ina sena mbeyemo ayakobatikana na Polytrack Africa. Ekiombe ekyo nigo gyasangirete birengerero kurasa abana inchi chiri 13 emyeyeme 44 asibare komurikira amagendera asitawuni esekta obachenu obwagachi bw'echipara esekta y'echisemi amono merobero yo gusangiririe bango. Now this comprehensive report done by Polytrack Africa between the 1st of November to the 1st of December looks at delivering an integrated performance assessment by focusing on public opinion data as well as a nationwide survey. Particularly 13,144 respondents were involved in this study. Julia Obuba, Ensoko TV. Oscar Busumo Anjumo Riria Soroboti Ronde Nigobono Motendri Wabomo Wichikanisa Nyamira Inse Nyamira Clergy Unit Muaskofu Charles Agwata Nigobana Sokirigo Sababa MCA County yo Otika Chisegi Choko Morwane mo Governor Mosinyaribo Nabo Igokwane Kyabunango Ikirani Baramagendro Kaukwane Meya Kibirigo Hasegi Karokyo Chengere Myaka 44 yo bokorari Nigobona Gwata Tebire Ribagari Chisegi Tigaba MCA Baro Isiema Baga Yechigasia Sabasae Iribanyara ko bagokwane kana gwetanga kubwatekana na Mariogo Yogotindia Anchono Bishop Charles Agwata, Bondiga, Kurwa Seconds of Obedience Pentecostal Church of God, Riverstone, Kenya, Avishito Gerega, Kebirigo, Asaya Time. Rera watu wabu mokutano wa basta kiagara gochengera tole myaka meronge ene kurtwa gachagete mero mensai gochengera mangana mayenye saa korera segati yitu asebintu twaba tukunyura bire binene na soko ranga county itaiga story mono ne county ya Nyamira twanchite una na indeli kire na account of prosperity possibility twaranga ne count kange bwana to bengiya twara lingana lingencho to chengera singa kiye no morembe twara kara ekina ki agenda impeachment ya agenda so mucho Nairobi Senate na inde kairana twa boria ba MCA baitu twa boria mugabana twa boria oyo mintu mo senator abachumbe bonse bako Nyamira na bonse bali bause kaina samangana twa boringa motari gwancha mutigese tutwara omorembe abana inchi banyamira maene kento ngeli batagete kenene buno omorembe aya akoreka senate yaikire gokoreka abama yagose abama be lakini akorekire senate ku yaro chenga yanyarekanire nga gente kenkabati asenjirere ndonge nande bagakira ni asemore na ababungo saba MCA otware go saba mugitige n'abantu banyamira mubaho morembe amagendera abe chipara chiremwe ebintu biri bitakeire abantu banyora amangana ya mache abantu banyora amangana ya mariogo egera abantu batwara ibintu bagokora nonyine kigasi nchitakiri koroswa Nyamira abana baita bake bacandegete banyare konyora nabona ntwarigerere twaro buna abantu bake bacandegete buna bakunywa marwa buna babeira abarebi bakirinchira twaburi bakaba kwerende baita bagambi ka kikomoranche diba mo gutiga marwa ita abantu abana babake mutagwancha Mancho Murigaria hecho ni chinkwana chumu askofu Agwata chariganirwa n'umurikito Stephen Nyarigi kurwase county ya Nyamira no tuyikomo elio wensementanga ni ya kurwa ensoko chinsa isato ngo sabato sukara sege kagetari getambe nkora nanda na mange asensemo ya kabere Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
gitomo cyo gutengera emerobere ito yo gosemya na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eyariganie asobotengari butari no mubwekano. Tukurigereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeria sai ekatoni chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene baura otebanga njena wenete kuno ikaransta ngwa wenete akipi oyesa ataku kali tukredio mos chinse sano na mwichamo baso gweka chinse sano na ibere ichamo baso baka oroje great controversy ye esegiye nene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase ese yasi burenya role kumetinga wa ime Yensoko TV ochi gusaba kubolinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire baram yang wacho kanie onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemeroberi yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womoguse obulimira bwisiro yobunda bwense kolende talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse eye Yensoko TV oboroso bwomoguse Marega ya television Yensoko Manchumo rigaria karibu sana sensemo ya kabere ya maiya kuru Ensoko chinsa isatumbu ya mano asoko yandra kubwatia kumanyari aene kiuna bano togosuka bosio asorobotiro kubwatia ekiombegyo kugerera obwene bwa manyabantu ekebanyakaine buna Kenya Human Rights Commission nigo bono giasokirie na kugikire getambakiro kyomara bwensi ya Tanzania Samia Suluhu kyogokania aba Tanzania tibachengera rituko banyorete bosibore herikagire kone kiwari tukori yankyo serikali yensi ya Tanzania nigo bono yarwete ho chika gochiase abananchi babo gotachengera ritukerio obose gochengera ritukerio kurwase chinka chiabo na boigo bari bonsi bakonekya emeremo ya serikali konekya buna kogendera bare negasi yabo yabotambe buna gotumanya muri Kitolinet Nyambane. Viva Africa, viva Africa, viva, viva, viva Africa.
Gukwana kurwa ase amagacho amanene ye kiombekyo na barai be kiombekyo kya Human Rights Commission asebono barro kuburia guchasa Abakenya boigo aba Afrika wesokia abu ankyo na gokoro korobekana eriko gikeria enganeyo asebatebire nigo baguche korobekana gwika ase chiobisi chiobubalosi bwense ya Tanzania aiga asomo chio Nairobi. She has gone one step further and announced the cancellation of Independence Day celebrations on December 9, 2025 to prevent citizens from assembling. And one would have thought if she had legitimately won the election by 98%, she would not cancel independence celebrations because the citizens would like to attend. Reports from communities, religious leaders, health workers, and rights defenders describe a state unleashed against its own people. Behind the facade of a poorly run election, Suluhu's regime has overthrown the constitution, weaponized state institutions to crush democratic demand, and engineered family rule. Nigo abaraya bo baruro kubure gucha somora ibwense ya Tanzania wetikia emeremo asekeri batebire buna osinyirwe nemeremo asebaigo bamomochirie aso gutumia ebitengo byoborendi bobe eri kubonereria abanainchi bense yo. Arbitrary arrests, immediate resignation and departure from office of Samia Suluhu Hassan to pave way for a transitional administration that works to restore citizen voice. We demand the release of all detainees, dropping of politically motivated charges, and guarantee of access to legal representation. We demand disbanding of all illegal security formations, including militia-style groups operating under the coded names, and expansion of foreign machineries deployed in the crackdown. We also demand immediate resignation and prosecution of police, the intelligence and military officials whose actions have resulted in the death, injury, and violation of rights of the thousands of Tanzanians. We demand the guarantees that the security services must act with restraint and within the law in protecting the fundamental rights and freedoms of citizens. If Samia was able to garner 98% of the votes of Tanzanians, then definitely she would not cancel independence celebrations. And that actually is a testament to the fact that she knows she's not legitimate and she's just hanging in there. Onye nabo baruro kuburia guchia ase serikali yense yo gutika kunereria abamenyi bororo kubaocherera nabo igo kuba obosibore bwabo. Suluhu ameenda kinyume cha katiba. Pamoja na kwamba anadai kwamba amekuwa na ushindi mkubwa, lakini hatukuwa na sherehe yote ambaye watu walijitokeza kumsherekea. Ikiwa umeshinda na asilimia 98, inatakana wananchi watoke kwa shangwe na kuonesha kwamba umeshinda. Security forces alongside foreign mercenaries reportedly operating from Uganda and Mozambique have been implicated in crushing protests and erasing evidence of abuses. Suluhu's recent statements openly encourage the security services to eliminate protesters, reinforce the chilling reality that what is in play in Tanzania is not chaos but policy. Moja ni kusisitishwa mara moja kwa aina zote za vurugu, ukandamizaji na ukamataji wa kiolela. Goripoteria Ensoko TV irietariane Lenet Inyambane. Tuguskabo cio mwancho murigereria abasemigwa nigo bono kwa rurwe guchia saba Kenya kugendera kugitera ebimira ao imeyense kwane kyaiga no mukonyi bumura ibwense kithuri kindiki onyara kobaga kubwato ko basemi obo guchia saba Kenya chinga ki aikira na somoiga we mirongo kianda ne 5 bwa matera yokuegia yokorekana se skuru ya baiseke ya Moi ense Moi Eldoret County ya Uasin Gishu unagotomanyo muri kito Debora Kirubo.
Mokonyi bwomorai bwense Kithure Kindiki igaikera na somo yegabwe 93 bwa matera no kweya okorekana se skuru ya Baisika ya Moi Eldoret e county ya Uasin Gishu. Kindiki igaboririe abaibori gosire byegwa byabana babo bunenchere yemoyo kubarigania asama tukankyo. Because children who are intellectually gifted but they have poor morals are headed nowhere. They end up being useless people, struggling with suicide thoughts, struggling with their own personal identity issues. So we need to invest more resources in nurturing patriotic, culturally sensitive, upright children who can take over the development of our country. Joseph Wainaina oyoro mubungo mochore bwense moye bunge ya Kieni noyo mubwabara ibaikira na somo yegabwa matera no kwegya asaba boliria abakenya kwerusanania kurwa siasa chikolento watananekana ne chibura buru. Mnajua kiongozi mwingine ambaye anasema kabila yake ndio kila kitu, hiyo mheshimiwa Kithure Kindiki hatuwezi kukubali. Na katika Kenya hii tuna makabila mengi sana. Na kuona watu kama hao wamekongamana namna hii, Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni kuleta watu pamoja. Asante sana kwa yale kazi ulifanya, na sisi tuko jamii, tuko nyuma yako Mheshimiwa Naibu wa Rais. Nikiwa mmoja wa kabila ambaye inatoka upande wa mlima, na kabila hilo linakaa Kenya mzima. Tutakusaidia kuweka jamii ambaye hawakai kwa mlima na ni kabila ya kukaa pahali ya mlima iwe kitu kimoja. Sababu rais anataka watu wawe kitu kimoja. Rais hajachaguliwa na jamii ya Wakalenjin peke yake. Rais amefanywa kiongozi na kabila zote, pembe zote za Kenya. Na hatuwezi kukubali mtu mmoja au wawili wakuja watenganishe jamii zote za Kenya. Ukwana somo yego igo Eric Mutayo yoro mugavana bwe county ya Kericho otebire kerenge kenene kyomo yego no gotwaro bomo buna abakenya na gusirana se chinchera chionsi eri kwagendereria nse ya Kenya chinga kiechyo boigo Julius Ruto oyoro mubunge bwense moye bunge ya Keses asingirero buya bwa abakenya kubwaterana. Of the Kenya Music Festival Drama and Arts has been the soul of our nation. Out of the great performance that we do here, out of the scripts that we do here, we will be able to communicate a one united Kenya. We saw the performance here, performance on share, performance on togetherness, and if we as a nation take this very seriously and committedly, which I thank Excellency the President and yourself for the investment you have put, we will be able to realize one undivided Kenya. And focus on the people of Kenya to do promotion of our culture like what we are doing today. So that we're able to kill this negativity and we're able to shame the people, the high priest of negativity, tribalism, and negative ethnicity who have been taking us to believe Kenya belongs to the few. Kenya is for all of us. Deborah Kirubo, Nsoko TV. Tokoskabo sio mwanchumo rigeria sense mwechi kwa soribono MCA we wodi ebeno Mheshimiwa Steve Arika ni gacha kire meroberio yogo cha kubeke keminano yenko ya se wodi yo chinga kechiga chumo tumukoiga omotambe bwerusa korengana nere ni gobone kyo kirege tambokero ekanane kyo gosira chitalanta ne biegwa hanne mona sabasae keminane kyo ni gobono kira chigo chaka chinga keminano kegendrete kyo mujumbe zairi janda kira chigo ika omwerio Muskarika ni gobona ruko boria gochia sebonsi bari bagochia kubwatira nigwa hase omokia oyokwane kyabuna nkobeka bare meroberio yogo chia kwane ke chigo sori echo asenchirerengia twarengene kamati etendete umupira ase wodi ebeno yekogera Disembe yego Mheshimiwa ito zairi janda na bigete kombe gekoera chitariki 12 mutenyo yoyoiga nande bakaboria nga kuru 12 bakatale moja abana baitumbare banje to mupira gochia saba kataka banyole nande gekombe gekuba rusikuru tare 12 mpaka tale moja egere banyekonyora saba gukorera masoesi kyanto tekorosia etimu eya mugusebere icha kurwa ibeno igo no kubwaterana naba mugwako mupira tutware discipline egere
tukini chitaranta chiritubwate ibeno yeito yakogera undi bwase nonyino yomete ko pepeto mupira nono umate ko bwige churi nono umate ko iririata competition inero asogo kini chitalent cheito na inde na mangana ya maminyoka airanira maega se bodi yeito torolenga na kitoko bwaterana na baiga abanyene babwate talent tigasieito na gosigasia no mugambi no koranga okinia talent ichiga tobwate asewodiwe oli tanguru kupita umute mojamani we kombe kio mheshimiwa Honorable Steve Arika Super Cup na indi buna kwanire twese tuwanjira nira aya akorire tige wodi egendere na ine twamanyira mulembe no gendere kera bana baito bara kumupirumia ayonsi twanyabikira sare na ina amanyire kufaulole asenye chori ntongo chingoli nchibo chinyongo nchibo chigumi nchibo kominyoka lakini amanyire imerobeli yonsi na ebe miororo Steve Pigoratemo ya coordinator ya kombekia mheshimiwa Steve Arika Super Cup igego chaka kwanzirire kyange 15 chiumo tienyoyo mheshimiwa korere gasingi yasenge njo aranga ekere kombeki mheshimiwa chana gekoera abana mbakasa kwa bagusa bamwire kobeke kombeki gitebereria abana aba mpaka twakolire umwire nimbia mana se gasingi ya na ndonya goteba nga tigatumubwatisie erindagere kobeka asubitaranda chi abana baitumu Mwanchumuriria gwikiragwo no twikira omwerio bwemesa ya mayakurwa ensoko chinsa isato asobotuko boiga wa gatano na gatatu asumuti nyugango gwakira mbuya mona soko sangana intwe kurutoga chagete goika chinga kechiga abigo totebe mbuya mona gochasa bariki baito bamagana abo baine kiga singi yari tukeriga kone kyango tumanyi bare aya enekiwe kurwase ebinyoro au kurwase chinsemo au aseri baga ya bambo atasi kurwase studio ya kabere nchenkoro kwa Clinton Ndigi twakuganiryo tware obotukobya abigo gendra kwegokia nemero beria gendrete asembeo yensoko TV nyasaye kagwancha tumirane na nderi tukoria ankyo asemesa ya kurenso kensemo abigo chinsa isato Eye Nensoko TV uboroso bumugusi chinchira chito chigakoronigo chira soko goseluboko nene